play pi baro ki viewer session par hagani ka video ngi page hagbede ba result ka bala penmi da ka DSC Eastern West Kasil na ka benta ka result jong ka post LDA de nagliang jong ka office kala penmi ya kani ka notification hagbede bat ka result jong ka post LDA ka ba kadang sudah to exam menha u absen terik benai Oktober arjar absen. Tikino kino ki candidates ngatharai pila yo jingtip handai ngan su peni ngan su pensai pi kandidat hakabede bat kani ka result. Di ya kani ka result la penmi na kebentai kitu ki candidates ki belatho ya ka exam jong ka pus LDA kata kebelalong ha ka arpsan terik benai Oktober arjar absen. Dapat kenal yang ketemu. Tika ni kapus kede hapo ka Eastern West Khasi Hills. Total number jong ki candidates ki bapas nabta kani kapus LDA kade hadu chispa arpoingut kidon. Mo te kini ki chispa arpoingut ki haban late na kumenta ka typing speed test kata kebansa sedang nadu la syai ke sengi khat praterik November arjar arpusan nadu kapor ship how bejaman step nadu kapor ship how bejaman step kan sedang kanika typing speed test ki parlok barok kamtam ki candidates ki balapas namta kanika post LDA haka written examination ki balapas haka written examination subha ban late na kamta katika typing speed test kaban sedang nadu la syai ke sengi de skabha hakane ka typing speed test kinle kumne kandon ru sakawai pada ka test kata kabade nakabenta ka ktin khasi lani ka ktin lokal de ban la ban poi shankane ka thong ban tho ya kane ka test kata habade ba ka ktin lokal nani ktin khasi ide ban le kumno tangki bapas nakabenta kane ka typing speed test ki bapas ya kane hila ban tho ya ka test hakaktin lokal kata hakaktin khasi de khambun hakaktin shinong kata kala bande hakaktin mairang nomar ka mairang kadon haka Eastern West Kasihil de ki candidates ki de ban la nakamta ka kaktin lokal ru lada pipas ya kani ka typing speed test mo kindon sa kani ka kaktin lokal test de hakane ka kaktin lokal test lani ka language local test kile kumno kimak kidon haru san pho mak total mark kan de san pho ndre ban pas namda kani ka local language test kan de yaki candidates kibayo live pusan person mo kibayo live san person mud pas namda kani ban pinsha select na kabenta ka personal interview ikata ka de gijing pensyai na kabenta kani ka result LDA ba pinpoi syakathong te congratulations sa chusin na kabenta paro ki candidates chis par poingun bat lebha na kabenta ka typing speed test yung pi kermen ba pinpoi be syakathong bat kumjuru hagani ka ktin local test lani ka language local test ba pinla ban lebha ban thobha bat kumjuru na kabenta personal interview nang ba pinyo na kabenta ka ka ba pitmu ba pila tracy tom pila pankre na kabenta ba pinyo na kabenta bantrei ha kani ka post LDA kabadon hapo ka Eastern West Khasi Hill kublai shibon